Aku mau jadi ku. Ya, jadi aja. Dia Bayu, Pak. Dia Bayu apa siap selamat? Ya, apa ya, Pak jadi doang kan. Mulai perjalanan, Ratu dari saya sami saneta mendatangi komando sidal dalam genang ligi. Banget perjalanan, Bumanti sidantar, pemargi pemilihan sejeroni kewenangan tidak bagusnya. Banget perjalanan, iring saya sami ngerasiki, Bumanti Presiden Rahayu Hajan, sejeroni kewenangan tidak bagusnya. Iring saneta mendatangi nangga sidal.
Hari sekon lebih yang sampun sudah dados putusan yang tengah ini. Jenak bos. Aturan suksu maning mana riandokan ring sironing pemargi rikalaning para damu-damu hidup betara ripur dalam bulan rencana penjarakan madue mana pikayun pikamkam jaga pacang memecikan ngayung minakadi pelawatan di betara astung kare sampun memargi antar sidaning don paripurna rikalaning ring sironing pemargi ngayung sampun presida ngelantur pemargi melaspas kupasupatian taler nyucian ngerehan minakadi pelawatan di betara sampun puput ring rahina sani becik puniki jaga pacang lantur manut ring sironing sastra simo dresta duwene kawen tajane pemargi ide batara jaga pacang tedon napa pertiwi tinggian punika jaga pacang mesesolahan pecalonarangan ring sironing pemargi manut ring sironing untang pikayun para damuh semeton sarang sami ngedeneng minang hadi pelawatan di debatara napa pertiwi nenten jawetan dios wantah mangda presida gumanti nyihno yang serada bakten niraga sekala kalawan iskala mangdane debatara suwe celedang mapaice keweruhan kerahayuan ring iraga serang sami pemekasnya ni jagat duwene mangda presida ngemangguh ngering sironing keparipurna mangda sampunen ngirago kang kesenengo gangsaran tina kirangan weko mangda sampunen ngering sironing taksu sesolahan puniki kangkat terus ngering sironing ugar-ugar siku sepa acara implementasi ini upakara yatnyo rianukan ring sironing pemargi yatnyo sare kangkat sekedi mangkin puniki wantah pingit akeno maka sami medasaran untuk upakara niko desani mawinan ring sironing pemargi sekedi mangkin puniki ke bawah pementasan yang disakralkan napi mawinan mapan wenten mandala tempat yang disucikan medasaran untuk upakara yaskem niraga ngigal ring jago sisi sekemohon niraga ngempat nyetok margi agonge niki ke bawah sekarang ke lingkungan lurung mandala tempat yang dinyatakan disucikan medasaran ngantuk upekara yatnya Banten sani sampun sida katur tujuannya napi mangda duen margi agung duene catus pato utawi setiosane ngelugrayang pemargi niraga mapan ngiring minakadi pelawak ngide batara napak pertiwi mangda sampun konggah ngantuk putelan kale yantra simul yang diaturkan simul puniki sani wentan ring kalangan duwene pinaka penegas negas ring sironing untang pikayun nak nguda niki wentan napi keniki simul silih sununggil wentan kerajangan simul kailasa linggih ide yang betara siwo linggih ide yang betari umo tedun pandung ken patih nyukti rupo kedadosnya nih Banaspati Raja kedadosnya nih pinaka betari durga napa pertiwi kedadosnya nih butelan kalo Ratu Ayu barong puniki tengah nabitan tengah Masupati nabitan Masupati pinaka simbol perlingan ide bataro sedemawon pikat kalo ide bataro ketedunan masuk dalam rangkaian sesolahan dan malih ide bataro niko wantah peragayan pelawatan unen sangkaning pergino kecolek pamor cai ini rana niragoy padarang no puniko peragian Susunan Agung peragian betaro sekemon ketika pelawatan puniki masuk dalam ranah sesolahan dan ketimbo sosok umpedrawo mapan mandala sudah menyatakan tempat yang dilegalkan yantra simul puniki pinaka penegas sangkane mangga sampun ngiraga ketimbo sot umpedrawo contoh barongi legal ngipu unapi ring seroning ketangan utawi kaki pergina duwene perahainya ketiange kemudian sing kena sosok upadrawo mapan niki termasuk unen sesolahan sangkanen pergina yen sampun mesolah barang atau prabot yang sudah disakralkan punang patut pergina punika mawintan panten ketiba sosok upadrawo delingan yantra simul Tingo di ide batara gedang renteng kunyan bingin utawi setiosane simbol puniki ngemedalang wicara penegas indek pemargi duwene silih sunungil wentan simbol watangan elengan
Niki watang-watangan boyo watangan bener mapan konsep daripada pementasan calon orang punika nyomio sahananing buta kalau panggadi dewa tujuannya meresek nyuda malo yen ngirago ngabo watangan bener ke tengah kalangan cemer gadosnya nih pementasan dan kewenangan watang-watangan puniki moite-ite mekerik kuku mati dalam tatanan ajaran agama ini wenten kekale nyiram nak hidup nyiram nak mati yen watang-watangan dalam pementasan calon arang ampun mendaging titik mekerik kuku tapi mawenan mapan bangke nih abo ke tengah kalangan letak dadosnya nih perlingan di debat aro jelingan niki wanda simbol watang-watangan weh yang keto orang amangkan singa serang calon arang singa tengah yang dot tengah halo yang dot rame halo yang dot atak sana nih desis sana nih jin setan samar gue nih halo pertanyaannya nih safety daripada pementasan calon orang puniki pemangku duwene progino duwene juru ayah duwene juru sungi utawi setiosnya nih siagotan jaga pacang yang sang sani kerawan jadi pet prade wenten kejadian-kejadian di luar daripada batasan-batasan siro sani jaga pacang bertanggung jawab mangken kerawan masalah tidak pertanyaannya siro kang idang menak sajang makasami yang kerawan niki jelingan mangga sampunan sangkaning pola tingkah irago angawirarat minakadi perbawaan dingin debatara simul pun dari seraneng tantra kekuatan napi yang dihadirkan wadah minakadi taksu perbawaan di debatara tantra itu tandre kekuatan terlepas sabening pengiwo kalawaning penengan darmo katekening liat Darmo sifat baik, lihat sifat buruk. Kemudian identik dengan kalau calon arang puniki kangkat, wenten pengundangan, wenten watang-watangan, ngatak sana dengan leluh nasi nerang jano. Mapan niki konsep daripada apara bakti Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simbol sekanceng tugas ngayung, tugas masupati, tugas majaya-jaya, tugas masakak mendatangan, tugas ngerehan ide badara sampun ngadag rencoroneng pelawatan dikiring pementasan calon arang iraga ngererah rasa baktir nirago kapening ide badara mangga presiden nunggal kapening ide badara pantan madua para tantra yang dihadirkan dan pas kapening ruwo binedo darmo katekening liak elingan liak punika lengo ingat saro liak ke lingi ingat saro liak ke liak cara pandang yang cara tiang liak niko sifat sang sapo sira jama duwe sifat iriati dengki serta mujaralo mujara pegas rago beliak elingan Nabi Malik wentang sesolahan ide batara kedon napak pertiwi ngawak memuji cuak jauh nyapo kadiaku rago beriak niko ilengan maka Nabi irago tidak menghormati rikalaning ide batara kedon napak pertiwi irago sani nyampang perlingan ide batara mandala yantra tantra aksara pinaka ucapan sani keudang antuk pergino duwene pengayah duwene pun dikalaning calon arang punika kangkat sampun uning ring seroning tato susila lan acara duwene mangkin ide batara kedun napak pertiwi wenten peribahasa pura kehilangan taksu ratu ayu ratu gede kehilangan taksu perwawan dan jero mangku para mengalo duwene kehilangan taksu tapi mawenan mapan eling Yening kanti raga ngelapuro sampun mapududos ngedaglinge sampun melinge ide bataro kari ngemedalan wicara sane kadados jane biuto artinya nih raga tan sumangem dan siki peminah kene ide bataro rugi artinya nih raga mapududos ngedaglinge elengan mapan tan ngerti kapening sukseman karyo sane membuat sepatutnya ini ngadeg barong utawi rano yang sudah disakralkan dayo bumi lano bumi dan malih sane purun ngemedalang wicara kene gitu ne jelek utawi setiosnya dan purun mapan keguup anduk tasun di batara makin upakarane sampun penyungi ini sampun ring soroning genah lihide sampun makin dados kari metu ring soroning wicara biuto mapan iraga sareng sami ten eling lihat juga iragoten nilai tapi mawenan barong simbol barong barang-barang beriringan panidang irago mekedek mekenyem rangno simbol ruwo binedo dualitas yang berbeda namun satu kesatuan simbol nu masih irago moyo teng arba katukar artinya ne percuma irago ngadakeun pelawak ide batara mapan irago ten
setinut dan introspeksi diri. Pun ring sareng kumargi titiang matur ring Ratu Idana Sereng Sami rikalaning calon arang puniki kangkat wenang patut iraga ngangkat ring sareng kumargi nginuten ring sareng ugar siku sepat yen sampun ring sareng kumargi napi ge seluwirnyane dan nginuten ugar siku sepat sampun pastike iraga kebasmo pitung keturunan mati salah pati ulah pati mapi dari mangku kerauhan di pura dan ninutkan sasano kebasmo dening sang sampul petak reramon kusumo dewa duwenu dados tukang gamel bakat awak jejak gamele nyemak rokowe jang di bangkian gamele kepastu dening sangyang aji kunirto lontar perkempo dewaning sangyang iswari dados pergino lepas kapening sesana kan nginutin ring sareng ugar kalangan duwene kebasmo dening sangyang Siwa Nataraja. Pun dekat kalau iraga dadi penonton tontonan tantanan lan tuntunan dan sedinut mujara pergas cuacau kebasmo dening mandala tantra yantra duwen dalam tongos iraga mebalik yen iki cuacau dalam penjarakan ngemetuang wisya. Pun maka sami wenten aturan, maka sami wenten SOP nika tesane mawenan. Mengapa dalam tatanan ajaran agama Hindu iraga mangdes setata eling nginutkeun ring sareng pemargi sane patut? Mangkin semeton sareng sami wenten calon arang hukumnya pasti mudiang misi iraga ngundang, mudiang iraga misi ngatak, napi mawenan badaging simbol-simbol pinaka penegas negas ring sareng pemargi inek kesayuwaktanya juga sampun melinggih napiten serada bakti ngeragokin di Betara sayuwakti napiten. Pertanyaane Masupati sampun kah ida melinggih sang sane krawat uning tan sane sira sane ngrawuhin dikat kalau jaga baca ngerehan krawat uning kah sira sane ngrawuhin yen sampun uning telap pasti ko ida melinggih yen tan uning wenten dasar keraguan ampuneng aja were pun ilo darhat dadosnya nih Gidian makin matur semeton sane wenten dari widangan rumah duwi pemakasian desa adat Kraman Prowokan duwi ne aku dang banyar di wenten riki sane ngwikan ring sira ning ngatnyano mulik ring sira ning sastra pengliakan ulian sakaneng lajah meli ulian sakaneng penugrahan Betara mangkin pelawatan di Betara ring dalam ulun cana pejarakan dedon napak pertiwi wenten pengayah duwene wenten juru sungi wenten dane jero mangku wenten tukang gamel wenten tukang tegang wenten dane jero mangku sane namping di tiang mangkin utawi menggala duwene yen raga sakti utawi rire uge pemakin ragane dados intone menapi urun bucu kelot kau wenten sarang ketiga loh dua muani besik mekaman dua rentut mabusana putih masaput masawat poleng megambahan cingak mereka bucun di setre debeten pangkung di pura pengkolan puniki wenten sarang kali lanang dados cingain ampun sang sapa siraja ngwikanang ring sira ngatnyana dipiangkan malih ngraos sing melajah ulian sang kaning mulik sastra hano lunga sangyang asa sareng marawaning daleming sarira sang bangdang angin mang sing wangyang kawali kakana berada nyawasi mana i atabasa karikas berada pajak lidui aksara ang kalawaning terlepas kalawaning om kareng adem iko nak belajar sastra nyet di basange pandini hidup pada kita ngapa mai ada ning ngulik sastra ring meduwi durus pintoning watangan duwene durus pintoning pengayah duwene sekan gamal tiang dados entan ning ngulik sastra kewala ugik pemargen ragawe yentan wentan melajah kan wentan nunggrang Betara napi ring meduwi wentan boleh penugaran kayangan dalam Prajapati pengulun sekro kekamul antuk ide yang Betari Durga sugera pulun metu ring seroning yang Berawi wenten dari ring meduwi dados
yen wadangan niki susaja dan nyabuk tunggal batin ring dalam ulun lencana yen semeton di tiang riki tunggal batin yang ayah ring dalam ulun lencana dan nyabuk dan medua paro dan mapi-mapi mesebang sakti yen koler tiang mesti urip ring nata duwe pura dalam ulun lencana punapi terus semeton sareng sami ampuraya napi desane mawinan asa punika wantah calonarang puniki tontonan lan tuntunan bukan sebuah hajan kontestasi pangtan sangkan miraga rerat minakadi perbawan linggih ide betara cingakang baronge cingakang randone mepesengan Ratu Ayu Ratu Gede Ratu Bagus adene kengken mesuluh ning ada kaca ditu kengken bejeget bagus maro ke pura mesuluh ning ada batu mulia ditu intan intan ni rago dengan wuyut di puranana letah nyen pemargin duwene pun sesuluh pemutan ngatur sewadanana setu orang langit penugeran betara marawaning dalam tolangkir tumedun marawaning catus pato kegamal anduk tuen pengulun setara syukur ulun kegamal anduk tuen ide betara ring luring dalam nusa penido syukur ide Ratu Gede mas mecalim ngelarang resionane panco taksu kegamal paweh panugeran ide yang betari syukur ide yang berawi sebenarnya si dua langit penugeran betara pintonen wadangan duwene pintonen pengayah Arab dalam ulun lencana duwene pintonen pelawat ni Ratu Ayu yen tan presida wus akena kita angawi biuta ring sereneng jaga riki yen tan sahanane desti sahanane para rencang pelancah ancangan pepatih jin setan demit gamang umati duen pengulun setro duen margi agung duen ligeh betari ratu niang sakti medali keputusan jan banggul dalam batu sari rikalaning wenten penonton wong manusia ring widangan dalam ulun penjarakan rikalaning ide betara napak pertiwi ada ni cuacau ada tan sedinut setata ngemasang yuto mangga presida iratu para rencang maka sami angrangsuk ring siwa dwara mangga presida ngemadalang wisya kerauhan bebuta keputusan jenengul mulihnya ring seruning keputusan dalam suksema anawinan iwang tidang lungsur agung rene Sinangpura Om Santi 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 mungkin tunas studi tiang tunas studi tiang angklung duwene sida kemenangan nggih medal ngantur sisi klon nggih bicang pemargi nggih sangat nggih terus pemargi alon-alon pembantu sudah rahayu kepala jelas tuh jangan yang ini kan aduh semut batis upah klaro sani wau dados kelebar nggih dados kelebar